برنامه کدن آدنگش وکی افدم و حمود میخوش تماشاوان هجا اما وی هفته جی هلبت تکلداری پیواژوی آشتی و جوک دموکراتیک با آخوان نهاد روزه ودا کومک گریلاین پککی کوبن ل باشوری کردستان آنجل بازار سلیمانیه چکی خودن و داخویانی کی بدن داخویانی خدا بانک دولت ترک بکن داکوره لبر زمین آنگو بنگاه حقوقی و سیاست دموکراتیک وره بکرن داکو اوجی تبلیغ پیواژوی ببن کا اما بپرسن خلق به آرمانجا پکه و گاو آوتنا پکه چواد نرخینه و هر وها در حق گاونا آوتنا دولت دا چی دبیجه برنامه ما دست پید که بینرین هجا ربري قال يكون اجرام بانكر جو بكيك برا خفسك بكيك جو فام خفسك يا بكيك نهاش خو حاضرت كو سلاح خو دينا وداخواني كي بدا تركيا دولة تركيا وبيجا غافا باوجن تو شو تفكر در حقيقة كده دولة شما حتى انها غافانا گره پیشی دولت گاو باوجه کو هنگی تشتابکه کو ایجابان اوی تشتدنی کو بنجی کو او تشت شی به کو دولت پیش دار نچه و تشتان نکه و چوا چی به نه گره وسابه یعنی کو گره دولت جی پیش فرشوی دا گاو باوجه وان دنی جی گره خواو بکن والگوری وی تشتیانه که نلا هفته چی به و خلقی حضور ببینه و راحتی جی چی به و ترکیه جی ایلری هره yani emeci rahat bivin, eveci rahat bivin. Yani Türkiye tabii mi rahat bivin yani. Ev yani ki birati her tişti çetire. Birati her tişti çetire. Ez avad fikrim. Peki ve komen gerilla peki ve çağır Türkiye ve çırrel berwan güvence bedne wan ev verin silahı xo teslim bikin güvence gere bedne wan devlet bedawan ve evci verin ev bikin bir tişti yani ki rakin yani. بالراستي أوايا إذا أواد فكرم يعني هذا قلتي روشا قلتي جاية قلتي سياسي طبي جرى هوان تشتهر تشت نال الدولة في تشتي يعني كي بينا ورا بفكرة بوانا خبر بده هنجي تشتابك كو اف تشتري يعني نها مقوت وانقلا در دوكل الدنيا يتكن تاقو اي دنيا يتكن مقون اي كرداش ناكن تاقونا كرد باشن اي باشا كرد با قاف آفتن قوتن ايدي ام دف شري سلاحي بردن اي دولة چي قاف نابجا اف چوا چه دبه الدولة ذات برد فناية دوز فنا الكردها بكم يعني الدولة أنا كوعدي مرة دعواكي هبه ومرة شخوال هف به وعدي راستي به نور راستي ته هبه مرة هر جو آلیش گاوباوین که راستی ته هبه ایوانا راستی تونه بند مکتر مدخابین و چند جارا مدخابینن هفه دعوه هبه و پکه هدی بجا از گروه که خو بشینم سلیمانی و داخوانی بدن مسئله حدین و دولت برا گاوا بشه تو چه بجی ناوینن کاداوینن کی دستیان گرتی آن که کس زور کس کی دستیان گرتی آن که از تو خودی و میکروفونی به اتوبی از اول عرضه مکارم نیلم تو العرضه اون چی دستیان ده خالق مدخابینن دولت نه حکومت دولت اقتدار مدخابینه یعنی ما کرمان جو پارتیا مجد خابینه evet از بیازانم وقتی نه یعنی راست بخواه پکی ده چواش دولت حکومت باور بکی و گاوه کی چوا باوش باور ناک ancak tişki gerçek şey bir az باور بکی یا نه باور ناک از وان insana باور ناک ربره گلی کرد ابتا öcalan banka ka tarihi kir go bela peki خو فسک پکی جی خو کوم کر و خو فسک کر go ما خو فسک کریه نهاجی وال بنده کو پکک وره سلیمانی کومک پکک گریلاین پکک وره چکی خداینا سلاحی خداینا و بانک دولت بک بجه پیشی المفک کو اموال گاو باوجه لی حتی نها چی کردان پکک کریه لی دولت گاو نابته تو چود بجی باور بك انا هفالجي جو برش في دولتي باور ناكن جوان انسان جم پر باور ناكن خودي امود كي بما جو ان شاء الله يچيبه امجي بي امود دنه ده ايفياما مزني ولا ان شاء الله هي اجا وانا تو قافي باويزن قافي برچاف نخيانه
إذا إن شاء الله يبغى في سنة كامل شيء أما تدرس قافي واش برد علاقة ما شيء هاتون قاف دافين أبي أوزان أم كرد يكبن بيفا ما يكبي كرد إنسان كي هندقنني إنسان كي بتشوكينني ما بمليون إنسان هي يعني أم برحوشي وانا يعني دافين نبي أوزان شغله سربستني مجبور شوي بافين وخذ قافا أم تنه أم باسيفن نه قافا دافي ونجبر بمرحبا شوي شو وقتا لوزانيش وركرين خو كرين بري كرداك وبري منا ام كش بري هذا ام كش مسلمان شو لوزانيه كي وقت اسمت وخاباندو جو ام بري هذا شو الويد را دا ايش خراس كرين كرسي هيك دولاد النسانيه كي مذكر كردا يعني تو شو انساني اوات كمزني خد تكري بري خد سبير انسانا جعولا ماذا حتى انا في دينا وفان انسان ما خابانا انا حتى انا لا يزغ يعني بلكي حفتي مليون انسان هي لكذا دخل وانت كوزين ياو İran kuşu, İran kuşu, Suriye kuşu, Türkiye kuşu, sağda mı kuşu başka şey çıkarını. İcahmin umuda siz bana beklemiş bugün. Valla tu umuda makas bana tünne. Eğer Kürt yekmin, umuda me mezine. Ama ana ha dani ha danlani. Kürt car da gere yekmin. Ha silah dani ha danlani. Başka çeşit ifyane ma. Basada silah kuştu ne ki? Gere em yekmin, zaf hasbukin. İşeme evi keko. وهرجع سباس نها ويب باوريا ويب شواب دولتي ورا تشي حوجه دولت تشي حوجه قاوا بابجه باوريا كردان مهمه يعني باوريا كردان مهمه تشكي برشاف قاوا تشي نبي باوريا نادمه ناي باور كرين مثلا بيجي بري 3 سال بريجي جار جيليلا هات تسليم بو بركي هنا شي دولو هات حبسيدنه جو اوروبا هات تسليم بو جار ده عيني شي كرين آيجا إن شاء الله في دوري نوك بجاربه يبغى كي تشتي خوش خيانة يا تشتي هيك مربي باورد بي إن شاء الله داني إيش ما كردي ما أم يكبن هر كسي ما ناس بك هر كسي ما قبول بك بتومي جاني ما حسب كي اي والله هيك ابا مرنا هيك مرنا gider. Rebeli Geli Kürt Abdullah Öcalan gazi kir, bankaka tarihi kir, go PKK partiya min bira xwe fesib ke îdî dema silahê çûye. Niha jî PKK xwe hazir dike ku komek gerîlayê xwe bişîne Silêmaniyê û silahê xwe deynin raya giştiya cîhanê eşkere bike, ronî bike, agahdar bike. Lê heta niha Kurdan û PKK çi kir dewletê gav nabe. Çawa çê dibe? نابێت yani boş e. Van itibar nebin. Yani imkana uytune, vana nani raye. Çima? Ben kapinin yani zede kapanın etkitine. Zede kapanın etkitine. Hatta ki efendim değil seribe kes xeyr xunabine. Na. Yani med kapine sağlık çend sale vay. 5 sale, 7 sale med kapinin. Kazmanı meheye. Na. Kazmanı meheye. Madem ki hem biri heaven, madem ki aynı bine aynı bayrak da avut ben. Hakime şey aynı zamanı haberdin. Her tişteme madem ki biratiye her tişteme gene bak habe. Na tişkimetine. Am biri heaven ama. Am biri heaven ama dure fraka ben tişkime fraka na vazatine. Sadece ne abi? Madem ki hem biri heaven gerekli mekahve, gerekli bahvra hoş davranmış bibin, ne kola hemşerim. Tamam ben bir evin ama Em tiştekî nadin we hûn ê jî weka me bijîn. vakame bijin, tiz merad ev nabe yani. Tamam ev kasa. Evi ev kişi derbas nabe. Hûn ê çawa bawer bikin ji iktidarê? Ne az bavar nakim. Hatta bir efendi seribe bavar kırıntı Erê ku bêje wa ez êdî yasaya ya qanûna çê dikim bira gerîla werin ez hemû girtiyan berdidim. Em ê gerek var madem ki karar dan go me ev ki selay deyne mümkün gerek hiç peşkin yıkba beşin ev ji beşin valla vay van camera avatkin temşi hakivan bidin em ki van girtiya berdin avane halkı sağlık do çen sala 5 sala 6 sala millet ev döndür de perişan bu citine millet rav keve بالساعتها رات كيفن بالساعتها رات كيفن ساعتها يعني جيتنا كو شخوار را كيفن ما بناجي انسان بناجي خوي صبينا بناجي خوي مال حقيوانتنا
حقیوان هەیە دور هاتی دورا کو آشتی باخوه جبوی کو آشتی باخوه تکیکی گاو آوید دولت گاو هجن آویدیه و پکت وزی سلاحی خود دینم و دولت گاو نآویجد اویا چواش تشیروت کی وی که چواد بیدی ویا herkes dizane gelê xelkê me Kurd giş barişê dixwazin giş başiyê dixwazin em naxwazin xwîna wan zî mezî birjî ama em umîd kî baş wan beklemî şinak چما umudê nade we dewlet abê me dixapîne dêjê ew em îna dikin û defalarca em wêramî jî dikin tiştî başîr ortê nexuya ya vê جبوی کو باور بکن دوی دولت چی بکه em dixwazin kî başîkî çêbû barişkî çêbû bira Türk û Kurd tev eşît bû ama maalesef me naxwazin doğru ye tişek û tij zanîn bêjin me naxwazin tişkî çêbû divê bin yek jî bu fayda wan e em dîsa qatilmiş dibin ama maalesef tişkî ronayekî nexuyaye da ronayekî nexuyaye em dixwazin şev roj daxwaziya me duê me em bên ya Rebbî evê qatîamê evê xwîrîj ortê bêhelanî em jî xwe rehet bikin û xelkê me virzî kesî rehet nine yani hundirê me ne rehet e yani em bêjin em rehet di pîvir rehet radbironîkin ne ew ye hundirê me kulû birîne li we şehîd kevê li we dibrê li we dibrê me eskeriyan bêje guneh ye ew jî dayîkê diyo be wan beklemiş dikin em acî mişê wan zî dibin û ê xwe jî tabî em ê xwe dibin ji daxwaziya me başî ye yani em naxwazin ne esker ne hevalê me ne sivîl ne ew em naxwazin yani xwîn bêrê em naxwazin dayîkê me çawan acîmiş dibin dayîkê wan zî dibin êca em wan zî naxwazin ê xwe zî naxwazin ama ew gavkî ku başîkî çêbû em ronayekî nabînin avê تو چی dibêjî çi difikirî der heqê vê pêvajoyê da ما زازایی yani zamanı ma zazav ma zazaki haberdani yani en PKK tıfın rono yani hem kınar barışra rındu barış bu huzur benu yani mas kayılni savaş bu insan bimro en konuda yani fikrime yani çın barış bu ında rındu yani ma kınar barış rey ma kayıltım barış bu savaş çın bu yani man ana düşmüşini yani kesin fikir menoy çi görev dikeve ser milli hükümetê iktidarê çi görev dikeve ser milli görev hükümet gereken konu daha duyarlı bir en konuda gerek tikine mücadele biki yani ma havak mazoni insan kain çi umurjin niyo hemen çi herkes kafa xo göre hareket kanu ma kayli yani insan tit barış huzur miyon bu yani çinde huzur barış bu ma kayli ava bu anas hükümet yani görevci çin vatandaş çi faydalı ay bukur rındu yani en konuda hükümet xusar çi buku ma kayli Valla beri her tişki tabii ki levatın heki karşılıklı başı var ey. Çi levatın da be bravo be. Tişteki sozu peyman jevra dayı ki gere herkes her du serici liser soze xobe jevra çi goti tabi. Em başını zanı detaylıvi. Zani gori televizyona ama levatın tişteki başı yani genel olarak ki herkese de. Ja gavaveti naviti wa detalyana ez nizanim. Tabii ki tişte em dixwaze tişte soz dayı hev ev levatına bi serê xwe bigire yani. Ez bêjim welatîkî bêjim li vêrê dijîm ez jî bûyî şeklî difikirim bêjim ki ev siyaset mesela bi sed salayê mesela her tim bixapandin em naxwazin ev demê jî dîsê bixapandinê çêbiv çünkü paş te xapandinê êşek pir mezin dertê dîsê xwînek pir mezin dirjê yani em naxwazin dîsê eger ew bi vî rengî çêbivse bira qeçê nebe hana mesela ew rastî mesela her du hêl jî çi ye mesela aştî bi tavîza tê dan her du hêl jî lazim e tavîza bide yani tenê hêlik tavîz bide hêla dinê tu tavîz nede ew nabe aştî ew ê îhtimalek mezin ji zarokê mer êşê mestir bimîne birînê mestir bimîne ez bi vî rengî dibînim yani em nexweş dibînim nizanim lê dixwazim mesela rastî em dixwazin aştî were ser vê axê em vê tiştî dixwazin lê mesela ka wê aştî be ya teslîmiyetê mesela em vî tiştî dixwazin bivînin em tiştekî ema nabînin na veşart وظیفه و پیویرت که نه هستم لی دولت حکومت چیه یعنی تنه بدنگی آن دوی کو پراتیک گاوین پراتیک باویشه
هند راستي gerek gavê pratik bavê serî ewil dibêjim zindana mesela zindana vala bike bêjim di hinek mafa mesela rasta rast mesela gava bavê jê bêjim navê bajara êb Kurdî bêjim mesela xwendina bi Kurdî yan van tişta pêşiya vekê ku mesela mere hebkî bi rehet rûnê mere netirsê mesela bêtirs mesela mere vê sürecê bivîn rastî bêdengî pir mezin heye mesela bêjim pekekî got çek deyn didim tamam belê dewletê hîn tigav naavêtî yanî ev pirsgirêk xuya dibe yanî çima mesela gav nayê naavêtin Kurdan gav avet, PKK gav avet, gomiş bu aştî û azadî û demokrasî wê nivî welatî hazirin. Niha jî PKK dibêje zatme wê merhelê ku ez îdî sîlaha denim lê devletê heta niha haziriyek nekiriye û gavê naavêtê. Tu çi dibêjî? Valla hazırı ne gavek navetiye ji hafte peda eğer ev naveje eme qenavejis xo. Kurde me qenavejim. Önemli olan ayvana ya o baveje saymayı bave ev naveje eme navejim galim. Çima devlet direvej van gav avetna? Devlet aslında revavi nikare brevada sıkışmış bir ev da çu. Ev jbuni xo te davet yoksa jbuni me nay davet. Jile tang dibe jbervi. Çi dixwazî çê bibe yanî banga te çi ye? Vanga min ev ku çebe memleketi me yani ülke me jî xweş em nabêjin yani ülke me jî dürüst bir ülke memleketi me gava xweş be insanı me rahat keme rahatiye û her tişt dibe güllük gülistanlık başka. Ve mesela her seri mesela pir kure sedi salane mesela gere böyle çare serkerin rojelata navin gere pirskreka Kürt be aştane برای دموکراسی وره چاره سرکرین اوه وقتی ویاتیه دما ویاتیه حکومت گاوا ناویجه حکومت آتر حکومت گره گاو باویجه گاو ناویجه ملزی برا زانا به سر پیا به کارو باری خوزانه به پسکریک خوزانه به برا آشتی چه به برا خوش چه به کی نخواست یعنی هر دو طرفی gerek چه به یعنی Kürt bu salane taraftarı aştı ne aştı xwaz آشتی gerek evji karşılıklı her duji آشتی çe be خوش çe be ve dey bira mere çene be her du gerek çe be yani ya Sonyavi ana levra gaban dojumnanti Sony gerek çe be yani Sonyavi çekerine Peki PKK hatiye ve merhale ku silahı xo berde o devlete tu gavek navite ev çawa çedbe gerek evji silah berden evji karşılıklı evji çawa bejin yani gerek evji gav baven evji her duj behavre ev bikin yani çe be gerek az bu fikir edem yani. Hatta naha ligori te ki sekin ya ev tişta ku naye evji gav davin her duji karşılıklı ve ev dikin yani berasti. Ve her seri İnşallah her seri o ve şerri ve agri avkili be ukren am dixwazin beri em nikarî derketana nav milleti o ew ki her rol laqstin o ew ki medkanê qapat kirin İnşallah evi çe be yani. Kurdan gavê xwe avet û divê em hazirin ku van tişta pêk bînin aştiye pêk bînin lê heta niha ji alî dewletê hikûmetê de me tu gav û hazirî nedîtiye tu çawa dibînî vê yekê Vallahi gerek devlet ji gola wê gava bavê jî lê tu gav nexuyane gavê gavê me kurmanja jî giş bi cî hatine û her car jî medxapînin îşelê vê caram neyên xapandin xapandine helbet kes naxwaze em rastî û rastaqîn û heqîqetê dixwazin Vallahi yani bir rastî gava ne rastî be zaten vî tişta çê nabe çi dibe biraqedê bibe lê gava rastî ki hebe ew ê her tişt çê bibe û azadî hebe ji me re hemiya xweşe ji me jî xweşe ji wan jî xweşe PKK dibêje zê komek gerîlayê xwe bişîm Silêmaniye û wê sîlaha deynin û wê daxwanî bidin dinyayê û bank li dewletê jî bikin ku gava bavêje rê li ber me veke û îdî em werin vê yekê hûn çawa dibînin Vallahi gav ku re bê avêtin baş e zaten PKK wat bê me gavê bavêjin li bê me sîlaha deynin dema sîlaha deyne her tişt xweş dibe ji mer jî xweş dibe ji Tirka jî xweş dibe yani ji gelkî şî xweş dibe Ama gereka rê li ber wan were vekirin wisa ku silahê xwe deynin gereka werin ama gereka güvence hebe ne wisa qanûn guhertina qanûnî hebe zaten bê qanûn nabe gava qanûn tune be ew ê ji wê dera gerîla werin ê wan bigirin tişkî werê dibe nabe ne mimkün e gerek rê ji wan vekin gerek ji wan kar jî derxin gerek wan texin kara jî yani ew ê ji wê dera werin rabin li vê dera wê li erdê bimîne kam çi ji wê fehm kir
Yani gerek kapkabın nav civake o bıkabıtın. Yani gerek bixebtin bêxebat nabe zaten gerek tê kevin nav gel ew jî wek gel berdewam bikin. Ez bawerim PKK dünya tarihî de di cîhanê de herê girîng çi bû nigê herê girîng avêt pêkanî. Lazim e ki devlet tevahî ne got dewleta tir. Yani devletê navendî tevahî cîhanê got bidine viya û alîkarî bidine. Ji bûna çi? Ji bûna barişekî aşîtîkî bi rûmet wekevî biratî tiştê hatiye ser milê wî ez bawerim avêtiye û dünya tev jî dibîne zane yani. En tiştê exlaqî vicdanî çi ye? Pêkanî ye. Belê. Peki ez vê jî bipirsim. Ev silah berdana grubekî ku were Slêmaniyê. Hestekî çawa dide we wat bê eşkere wê bang li dewletê bike yani. Başa ku çeka haber de ku devlet gav navêje wê çawa bibe. Ew ez bawerim ew niga godavêje gafa godavêje bi yani bi giringî bi aqilî bi vicdanî tê avêtin bang jî bidinekê go jî bidinekê û ez bawerim alîkarî jî di awa meriv lê dinêre anketa da jî piştxotikî xurt ye yani destekekî mezin ye. Xalk çi bike yani helbet tenê bi PKK û devletê name xalk jî divê ku destekê bide vê sürecê. Vallahi xalk dibîne ez bawerim yani ev çend sale yani xelkê diye dişopînin alîkarî gere bidinekê. Ji bûna çi? Ji bûna her kesê viya. Ne got ji bûna em bêjin gelê Kurd tenê. Ji bûna gelê Orta Doğu yani em bêjin Rojhilata navîn tevahî giring e û herî giring jî ev e ez bawerim. Temaşevan hêja. Weka ku we di bername me de temaşe kir we nêrîna welatiya dît. Hin kes bawer dikin, hin kes bawer nakin ji vê pêvajoyê. Lê ê ku bawer nakin çima pê nebawerin? Ji dewletê gavên şêmber û eşkere dixwazin, tiştê zelal dixwazin ku dewlet û hikûmet wezîfeya xwe bicîbîne. Yên bi bawer jî li bendê ne ku hin reaksiyonekî mezintir, bertekekî mezintir a aştiyê pêk were. Em jî piya we dikijin dawiya bernameya xwe, heta bernameyeka din her şad û bextewar min.